باب 300 كرياد الصالحين درس ان هاي دستر ندن فو مايره كو 372 باب ان هبي 300 بمعنى هداني كان 72 باب en gagnide dambude temedde tati heddike dambude capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi haray ɓeyden tun wakkilade deftere nde ko nde wonde lannude inchallah. darsu en annahay ɗum ko haɗugol an tarkinnar akkitugol yiite ngen fil bayti ka suudu inde namde no ɗano ɗum noon foti ko yiite ngen ka furno foti ko yiite ngen ka huɓɓirnirde foti ko ampoule on foti ko torse on kala ko wiyete yiite goɗɗo koye ɗannen si walo fi kala anana yimɓe buyno inna min sinniwre nden no woodi mi wata ɗanade ma mi hulay mi susata awa ko accugol ndaygu ngu no huɓɓi ko ɗum ɓuuri wondude e nambara wona hawi tawano fatatel kan laatke fi sarajin ko e lampuji woni aw gayri ma ko hina ɗum ma ko e leɗɗe ma ko e buusi koni wo an ibnu umar radiallahu anhuma ani nabi ko ƴetta nabaji alah sallah sallam qala o maaki e la tatruku nar woton accude yite ngen fi buyutikum ka cuuɗi mon nde hina tana amuno nde hiɗon ɗano muttafaqun alayh. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اهترق بيت سود سمن بالمدينه على اهله هوريم بميرون فق من الليل جمع فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لا يتام بشان فيها كما دعو قال بما كه ان هذه النار اندنجي يتي عدو لكم كو غنيمو فاذا نمتم سونغيني هاجمو فكتي دانا فاتفي ودان نينغ متفق عليه. وعن جابر يتام جابر رضي الله عنه الرسول الله يتام لا الله صلى الله عليه وسلم قال ماكي wattul ina ombe miranji monɗi wakfi ustika ombo ndiyan yari ɗanɗan wahlikul baba sokon dambuɗe ɗen falon bafe ɗen watfi ustiraja ɗanni noon dayguji ɗin siko buusi siko lampu siko torsu siko ampoule fa inna cheytan andeno cheytane la yahullu siga an o firta o udditata ko ombi wala yaftahu baban o udditata dambugal kadi falingal wala yakshifu ina'an o hippitata kadi mirahu hippikum fa illa me jiɗa hadakum si goɗɗo e moɗon heɓali hunde ko ombira illa an ya'rida so nande o yilindirta tun ala ina'ihi e dow mira makkon udan lekkum yo waɗu ɗum awa wa yadhkur smallah o janto inde Allah ne falyafal yo waɗu hayso ko lekkum o heɓi tun ko fawa o anni yo o mbi o bisimillah o ƴetta lekkum kum o afa ɗon hara yo waɗu noon fa innal fuwaysika hande ko wiyete kon ndowru e ko ɗum woni fasiki hoy koy ko ndowru woni ko fanda tudmiro ala ahlil bayti hino huɓɓa e hoore yimɓe suudu ndum bayton suudu maɓɓe ndu rawa muslim alfuwaysa fasiki hoy koye alfaaratu ko ndowru ndum o tudrim hino huɓɓa e tuhri ɗo ko hino sunna wallahu a'la wa a'lam.